Nana B na national organizer MPP amanyoko ni nyina on the Fred Dom ni nyina totom niema sisi omo niema sisi a one Dr. Matthew Poku Pempa probo no de omu gina mu papa anopa mi ni nkomo emra tiawa na me ne no enjotwe nkomo Olivia Boakye otenase future life repair food beauty food we hear ne kala kra chese wono a wodi bi kama ene niema hodo nyina efa oba wa hu siesie ne obedi mu de eno ani oyare ani nyina no future life aduane oli Emobia good morning. Oh, Asante Regina odini achemienu. Olivia also woni. Future life for yaba. Odachi hu hia enti da bia ye kan aduane papa ho asem chiro. Aduane papa ne de balanced diet. Ni peduane hia balanced diet. Enti wo ankasa bisa ho se de na wodi. Ya na wadwene ho pen se ya na ye de na mwa omunwura munyini echesa. Omudi balanced diet. Hama na oba ade de ma omo no. Onu no omudi. Omudi sis and nas. Enti da bia meka se bibia udua efifi bia na life wom. Enti no ene se wodi nti wo hwe product na a future life. A natural food supplement and for ye bia enim. Enti didiye sabe wo ho ana odo ho ato aboa ho kakra. Wa ya aboa kakra. No awe hahama kakra. No awe sisi kakra. Saa na nipadua no ese kono. Esa obe yare bra na wawu bra Nyankopon frɛ o. Yare amanipa bebra akadem. Na de meka ho asempa ne future life repair food no fi se de aka ne nyina de aso bi anim. Ebi regulate sugar, pressure, bibia ebo liver no kidneys ne ho ban. Na repair food no meka ho asem che se obi ese dua bi nyina ne pa obem. E na collagen na woni pen from 25 years so ye de na ekofom. Na won kotodwe onan no nsa na adekopa aduane bedi ntino. Se wu nyini pe na cartilages ni nyina na rewe na grade no ana form na shower poison so no. Unyina na esa pe kase ni besi kase no so na ahya asese na etwitwi bo se rough ni nyina na ahya asese na afa so na nkokomu ntimo na afa ato ase wo sa na so sisi afi na entini na ewo hu nyina na ahya ase na esisi afi na ona ye otitiriti. You can't deceive nature oye debi beyo enti hyase di future life repair food na de efru wapono so no na esa ahye ne ma na ama wonti ni nyina aye beta fi se bedru baabi na wonti na ye ne ene nipa bebre ntimi nkoto ti say first de ye no because em rebi me ko India na me as a family na me come invite me say me didi omo didi omo te form a check akro afa me ntimi ntena form ni bi as ma ye den omo nsu de omo manyini na timi efodu omo nan so ahụ wo hwe enuane omo di na enye bi na ye di na ha no enuane na ye di no na ekun you what you eat enti didi ye the future life we do dachi wo hia future life empirima ya rent na mu na se na yese mani bibira ye mesin wodam wantete ne ma anya nanim kura anya de obetima pi no future life for fi se last time ka say 20 years to come aduane nko na ebedi ye no nro no ma ye beauty food a collagen we flowers nko na mo de ye food udi no beauty comes from within na bibia esiesi onipadua na ma bibia anya dada wo mu me say Nyankopon de mfi ahyensa opese onya 30 years wo ho opese onya 100 wo ho ni nyina ye kwan befa so abedidi da bia me ka say obi afuti so no anka sansa sei eni so didi more than this on person so didi 80% obi betima di anuane say be 4 ube yare ube break your system no if you say articulate afa cement 800 na kofa 2000 na we break engine no we engine no eno heart we liver eno kidneys ye adwuma too much a ube yare ube wu enti your health is your own responsibility. That be America. So when you do ya, ube ubra Nyankopon frɛ o. Enti we head Daniela o se me. O hina duane de akono ba me di mini o Mary hahama. Enti sa hahama sise nas na dia future life se di na nya ahoden. Wo di dia bisa ho se dia na benya frɛ duane ansa na wadi nya wo ba minti. Pinti bia na o me so be dia duane bone kan no su papa bebre. Fi se ni peduane hia duane sa. Eno be hwe liver problem, kidney problem bebre. Hwe wo hwe tete na yeku akoko ane awe bro nyanko ane edi anwane mu enti na yare ni ho ene enyoma na ebe krom ha na se wan hwe ni ye na se oka se obedidi bebra me se obewu bra Nyankopon frɛ o ye de ho sa odachi na ebebo ho ban oba ebe ma to over apostles oba blend anom udi future life anopa na anwumre awia na wadi normal food e bi afri mu ye ho de oba etutu onuane ankasa na se ho towa me kan kire me se obesan di aduane ni biema
last week mote say doctor mua on wo hu nsenchene ayeye no we ho na future life doctor na de ma me sa na me pese obi aka me yare da doctor de ma me enti eye aduane a eboni pedua no ba empne ma yare ntina mu ti bra so ye ho yare nya japade me ma me wo pressure me papa wo diabetes enti na so anya bi no enya japade ka kire ho se wonya bi wo ba ya so ye ho akirichiru nuane obedi nye so full alignment na sa wo sciatica sa problem na wo ba wo exercise edi yo obu anane de na che enya repair food nu kwa na eso beto ye o ti bi wo ho a atwinven na ye dindindin mu wo ba e exercise a wo be ye ne kwa befa so abedidi enti enioma papa na edu gu mu no ye be yi dada ni nyina afiri mu fi se etuetu anuane esa dada ni nyina akọ entina ho ni de ope na nyare we de wapom de de se benya na nakufo ado na nya okuro mu hene wa nkasa na esa wo ye wo ma me wo foforo wa hwe o kama sa even si wo no kura na osone so ba se udi de ope bia na wo yare ade kwhye baifu bi baifu bi anya wa na wo ye ho hwe wapom de hu ye wo so full alignment that's right. Ye obi abraso yo ye na e be kire odi obedi nya wadamfo bi to obi ebo ano e na me bana man kan infections wasema na e titi nipa and infections adults bi frɛ no white gonorrhea ho ani ama me bebre nya prostate problem baby bi or prostate but say bacteria no cog gland no pe cells no pe na e kese e honhono e chepe cancer den ho bagim ama me bebre ye de drobe anasa pipe atoto o mo be mem e basa na fie eja aso ho dendenden se bacteria no nwu ya wo ye right treatment na nko ade wa ati mi cell kidneys se bacteria no ba mpoma so obi achi na not tinku ya kidneys no egu wachi bibi ti second time ti yesa na mo no ko ho e ba pe e be fro liver o brain o eye eti se wo ye right treatment na se mo no ho a bacteria no ho na se o manwu a ye o ti wanwa so obi ho a eku sa mo ne ya ni na ye green tea ye o green tea ahodo de ye obi ho green tea ho ni nyina ya obo ade nsa hahama ene de ye sa neoma no etu ba ye ho a e kire okwa befo so obedidi de ye obi abra be ka kire ye so full alignment ye adwuma free juada ekosi memneda okay your numbers ni 0246 01 another 01 50 0246 01 another 01 50 Baako ye 0242 87 80 90 0242 87 80 90 wa wo wrinkles bia wo di aduane we 28 days ani nyina be prepare free wanim wa wo body na we di na ye basa obi wo 50 years class or 80 years oba ya so ye ho a ye onuane bebi wo be boa you are what you eat ye wudi ne sa na wote and beauty comes from with the bra ya so ye ho ne mo pressure and diabetes bi nya japade na wa prafa omo infections nkola na ko school no momra wa problem bi abra ya so ye ho be kire odi obedi ni de wuni na aboa with Yakupon Jamu. I can't number 0242. Let's 0242 87 80 90 0242 87 80 90 Bakuya 0246 01 another 01 50 0246 01 another 01 50 everyone cry sunyane mampon konongo babia ya to apete so Olivia last hour ofra mejo so okay nana wache betrase mame na meni branti edwetwe komotiawa ewo na yese ho na active point nana betra ha say na ban me aha mame entie me dofo minia active point my entie there a chat for crowd obeye na ode akoda na wo modern so say udidi wie bia din so be wo wanum na dia keka wanum no ni nyina afri honom na wo modern so say wo be flosse wo sino flosse no say wo dental floss e be flosse wo sino dental floss no call dentist so ana akọ pharmacy abinya dental floss na wo yi dia be keka wo sintam ni nyina afri hona ho ato na be hwe so say enuane a wudi no say sugar ene starch enuane no edo so be mu ani akọ ho na sugar no so obetete so kra na wate so na wo modern ama wanum
ada honum yi pa na be ma nan so ayi ntintia e wo dentist honom na se wo how bi a hye se eba e wo onum a wo hu na wasi ano kwan dem no asan church kwan be fa so obedi wanum ene osi eni na abo yi pa se wosen so ena ebuo se tokuru ena etu osimu se wosen ekeka se wosen echi nam no na ewa free wosen ho se wosen na etu na pese wunsi a ana se bi nka bone ena ewo anum a ede wa ha wo brewa to anamo call dentist so ni dentist for active point dental clinic eya wo dental home na wo no abusuafo ni na momra mo hwɛ mo num ene mo sen ɛhaw no nyina na emfi na mo ho entomo yi pa sɛ opɛ branches na yɛ Kumasi Santase de nyame ɛbɛn ultimate na sɛ busua FM no Accra Ojolu Presby Junction Kateprem Road honom na Kaswa Crispo City ɛbɛn Farm Depot no sunya o ya brosa na ɛbɛ Koko Boron about no ɛna ɔbo ase dunko Junction na Konka Road honom na sɛ hwedwina na de Shell filling station ɛna takwa achempem ya yɛbɛn Western Transport Station honom ɛbɛn DVLA office no ɛno ɛna oba adwada kosi mmeda no pa na ngotwe ekosi anwumre no nsia ye bie yapona to honom a ebehwe wonum ene wosen eha obia se bia wo lifestyle anase wo nyini ene nema bia ko wonum ni so wosen so achange color oba ebehwe na ya white na ede ama na ho atoyi pa so how furu bia no wonum se bia twetwe so no se moja eba ana nema bi na ekọ so wonum na se onti ase mpanine nkwara nyina no se wosen afọ forest na se de how ebrewa otwe eben ya ebehwe na ye di wonum ene wosen ho eha no nyina ano ede ama na ho atoyi pa sɛ wo hwɛ a ebiri bia so na pa sɛ ntwi yɛsen na anwumre so ntwi yɛsen na mu ɛkwan bɛfa so obitwi wo se no ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ efi na wo wanum no efiri hɔnom obi wɔ hɔnom a oyusu brush a no ɔden a wɔsɛ ɛno na ɛboa no ma no kyerɛ sɛ otwitwi ne semesrɛ sɛ oyusu brush a no ɔden twitwi wo se a jai efiri ɛnɛ ɛkɔ na hwɛ sɛ be yusu brush a no be sɛ deɛ ano ɔden no ya na etwitwi wo se akinam no ɛma wo se akinam no ɛyɛ mmerɛ ɛsan so ɛwaawai wo ɛnamel na ɛnamel no so na ɛbɔ wo se ne ho ban a sɛ ɛnamel no firi hɔnom a wo se no bɛhyɛ sɛ bɛfemfem wo se no ɛbɛhyɛ sɛ a change color na wo se no ahoɔden no ɛkɔ fam a ɛmoa wo se no adwumadie no ɛyie kura to be use brush a no ɔmmerɛ na wo use paste fried ewo mu paste fried wo mu no so wo use a ɛbɛboa yie pa na sɛ dentist no wo how bi na wo kyerɛ paste bi a wo se wo use for some time na ɛno so wadi so mouthwash nso abe use nso ɔsɛ wo use mouthwash a o dentist be recommended dia ma wo mouthwash akɔ ho mu no ya na ɛmoa wo system na so wonum ne yie kura nti umbama wani akɔ wonum ɛnɛ wo se no na ɛnɛ ye behwɛ ɛkwan bɛfa so obedi wonum ɛnɛ wo se ne bra a obetwitwi wo se no ɛnɛ se abɛ flossing no ɛyɛ sɛ wo yi wo se entemon no na me sɛ wo hwɛ TV a ɛnɛ ye kyerɛ kwan bɛfa so obetwi wo se na watimi atwi wo se ne yie pa yes no yɛntwi no yɛmfa brush no ɛmfa so ɛnkwanimu ɛnkwakiri yɛmfa brush no ɛmfa so ɛnkwanimu ɛnkwakiri nemom yɛde to ɛsoro no na odi esane abɛfom yɛde to soro no edi sane ɛbɛfom sɛ de bɛyɛ a efi aduane bi ɛhyɛ ntɛmɔ na ebeyi afiri hɔnom entu bɛhɛ sɛ odi bɛhyɛ sɛ efi akyi na odi kɔso ade abɛfom na odi bi sane kakra saa odi bɛyɛ side no na waba other side no so no na odi esane abɛfom ɛfom ne so no odi bɛ fa akɔsoro saa na woyi ntɛmɔ sɛ wo brush no ano ɔden a wobɛn sɛ entimi enyi efi na wɔ ntɛmɔ bɛ saa no ɔmra since ano no yɛ mmerɛ braces na yɛ mmerɛ nti betimi awura ntɛmɔ no na etimi ayi na wɔyi usinum kama ɛnyɛ usina betwitwi ne ntɛntɛntɛn na kyerɛ sɛ woyi efin mu na mu oto bo ase eyi ntɛmɔ na ɛbɛboa yi pa sɛ de bɛyɛ a efin bi ana aduane bi ana sɛ nam bi ahyɛ ntɛmɔ a etimi ayi na wo ba osia nim no nso na wo bɛ pia efiri ɛsoro abɛfom kakra saa na woyi kakra saa ɛfom no nso no na wasan ayɛ nsaa sɛ ubie wanum a ɛyɛ udodom hɔnom no yɛde kɔ animu ɛbɛkyi na de kɔ side and side yɛde kɔ animu bɛkyi na de kɔ side and side sɛ de bɛyɛ a bibia na sɛ aduane bia aka so a aka wɔsene so a ne nyinaa bɛyi afiri hɔnom nti woyɛ ne kakra saa ɛso ne fam no nyinaa na wayɛ na osi animu no nso no wɔsɛ animu hɔnom deɛ no nso no wode bɛfa ɛsoro wode bɛfiri fam hɔnom na wode yi saa na wode free inside no na wode yi saa na bohu sɛ efin bia wɔntamu bia ne nyinaa afiri hɔ na wawie no nso no brush a since a brush a we use to choose na no omre no ebia na ntimi antwitwiru katrama ne so yie bonso katrama so no so na efita na se fin wo so eno your tank cleaner wo honom a ebi eye brush type ene bi nso eye different type a o call dentist and so o call pharmacy no a o pet tank cleaner obenya bi na no abomoden e de twitwitwi o katrama ne so kama se de be ya efin bia wo so a ebe yi afiri so fi say efin wo katrama so no ya na etimi de nkabone eba odum no so
emma se wo di bibia or how be a wo oketrema so na se wo anum no edi aduan na chi na akwa akosa nutrients a ewo aduanim no na bo nso aboka aduan na mom nutrients na wo aduanim no wonsa entimi enka na de how be ntubo modern so be tan clean set na tan cleaner na wo de twitwu ketrema so nya na efin bia wo so bia every so na flossing nso no ye wo plastic say ewo ho yedi yesim no your plastic say dear ewo ho no o de be hihye wo sene ntem no kama sa na ano ne nso fe aye plastic no emu enka asim eno se o se no ntem no se enya nketenkete a obetimi de da we no so awura ho no ayi so why especially why we kotodwa wie no was a kotodwa ya na lines and nam no kushisha ho unya nkate kwan bi ni kotodwa yes no abomodin we are also unya flossing no ayi so ha no ye pepedia ne kotodwe no bonse ubewie na keka na ye made no nkate kwan so na se wo de bo mutuo sandia asa ba bia ewu ama etiano no se so se ntem no susu a ye wo ahoma ede wo ho no ahoma de no sei na ya na etie enti wo be te we ahoma de no floss ni so ahoma de no enti no betwe se de be ya obetim de akekere won sa no ade ho no ya ebetie so enti o ya de kekere won sa no benkum ni now the twini say now the yi ntem bi ho ya na ne sentem no ya okay eno say ya na o tekere ma no so na eno so timi afa so right be we no so no timi yi o mo sen emususu ano eno o de ye ntem na enti say no na de ejuma o de share ntem do say why yi usim kama flossing na ne ne be di agro I say we say plastic one eno no ebeboa ama efin bi e wo hyehyehye wo sentem e den carbon e ba no ni nyina efiri ho no tu bema wani akwanum ene wo sen say it's important because ukasa ogu obi so na ukasa nya nipa no ebuo kra ni die e wo ma no sote yes na dwen ye ne say akoshia baba wa fefe bebe hello afi was na na ko yasem foforo bronya eba ye bedidi ye be renam bebre wo say ye me ani nko ye num ene ye so say de be ya ye nkofa esen yare bia ma fi say esen yare no e ya na eteki years ansa na wa realize say wo sen yare no e wo ba sa so na de how na eno so ayi intime so mu ani nko anum ene wo sen ho na wo sen help bia ko dentist so sen so ni dentist so a na ba active point dental clinic na ya hwe wonum ene wo sen ye number na 0554 0554 571 779 0554 571 779 Morning ko wanum ene wo se ho na emwa wo yi pa. Thank you very much my brother. Okay. Nana Boakye. Lawyer Henry Nana Boakye. Nana B. Me mo achi mo baba. Omanhene Yaw. Na pom to say. You be aboko. Ya me de nso afem. Okay, the body ase. Minim says you see the Ghana had the minim say kuro a unim so. Wo hina a wo kuro no so a wuni no. Ene maburu ni manti a wo wo kuro so a because much ni pa. Na aprabo no kosei. Nyame adaro mo. Omanhene ma menchia watifo wahwefo ne ompanifo a no mo ye adwuma wo hanyina. Omanhene aprabo no koyi. Na eneka ho aka eda duminu 12 days to elections. Adesede na me ba ofidi use me be ma ye Ghana for ni Asante 93. Abawe awose ye to e ma NDC for ye mu hyewo mo. We na president Kufuor kan sembi. O se bibi nti ebia wakoma so do bia enya maamu wapede bia enya maamu na wodi akyi na aka se ebia wonto aba wo behwere na wanhwe ya ade bi pa na aka be boa wo no afrim ama obi fufuro bi na abedi uso mesre se ye ka eye region enya MPP so mfa so pa ya Asante region Omanhene mesha say free SHS only say all the 16 regions Asante region schools do so no correct ofa SHS na fa TVET na fa nei STEM kra na yesa de bana
Ashanti region does so. The last time I made me who over 100 schools. Yeah, okay. Out of the 5.7 million, all the 16 regions, Ashanti region more than 1.6 million. 16 regions. Oh, 16 regions. Ashanti region, Yes. Kwala school. About 1.6 million. 1.6 million. Age. Na ene yon senka obeba be ko school near because nansia na release school placement results buy. Ka obeba be ko school a Omanhene admission fee, boarding, feeding anopa ewia enwumre, tuition, uniform, textbooks, exercise books, utility bills, house dress, PTA, uniform, na entoma, and a PE kits. I had them all. And on the average between 15,000 to 20,000. Ubetia. Yes. Ofubia school 20,000. 20,000. Or said daho name me. And now would they a bobo now de ja. Saka wenyi na MPP aban say ya fatu your so. Eti ebra ye di free SHS ba ya NDC for say nye ye. Ye hu demonstrations ti aye. Say free SHS 419. Yewura mahama na aka say free SHS no. Enya de be ye na ye de ba be go Ghana schools. Enei aye yama mfie nso aba. Oni so fu bia ka so be ka se mfie nso bia gina ma perfection. Mfie nso aba. Ama eguso. Emutre. Na isia na hintasem krampo esa wo mu ni say. Na no me ka se ye kenkan manifesto. Na yewura na pokasa na o se ansa na MPP abandi free SHS eba no. Ono no baaye enkra na schools aso omu resource mu omu release mo adentia school fees intia no na 40,000 safi mu no 40,000 resource na ya so ani release here ene efie bia manya so mfaso every home our Ghana. And now apart from infrastructure are there schools now na me hwe Minister of Education honorable Adejum fantastic and near my education sector free SHS edimutintimai Omanhene me stress antimai ye mo buy NDC for ba omubetwam. They don't believe in free SHS and they have said it omama yehu omusuni omoban yero mahama na mu se owo sika 2 billion Ghana cedis on fan she free SHS mu waka edaho o se adenti na yedi Ghana sika nko eye free SHS no wo sika on fan shem enipa o kasa so wo sika on fan shem no na teacher training allowance kwa no buy no watwam o nursing training allowance no watwam university students nanka ye so much utility bills ye tua nyinam kanea eni nso mom no o so ntimi ntua enti heads of the institution and fam bill students no oba obetwam na no mete say you set up ka say omo ba omo dom hu say o say day students pe and o si tua omo school fees de mom maame mo na kwoto no so kasama NDC so abeka say Omanhene say o ye hwewa o ye obi a o ye entrepreneur o ye obi a nimdi ekwa animu odi mu enti ye behwe wo tax a wotua ye hwe wo tax a wotua ne hu say obetimi atua wo school fees yes that is it that is what they are coming to do ye wo betimi atua te hu hia say wo say apan atua ma wo ne you free Omanhene me sasantima ye ntoa ba no obibia ye maame no amodwom ye papa no mene ye ho ahehan ye ewom Yariboni ebesin say wiem COVID any Russian Ukraine wontin emma edwadi ankasa eyeden. Na yewura mahama na ko baby ekoma lecture African country bi okogitu hu say ampa. Eyesa COVID-19 ni Russian Ukraine amma ewiase nyina ho akere no. Obafie nso no obeka asem foforo say MPP aban na ma ho kyeraba. No kre na emumu no
ne ye mani gine se ebra sa atorenche mu nyina to ye no na mayam hihye pa ne se nka free SHS nke betwam because ebra ye ko IMF no na minim se IMF di ade be sinsen ye kom se musika no do ekopa no ekɔ free SHS so etino ebe ya nka mu review na obi antua na de. That was my greatest fear. Nyamin chadie yafa ewiemu yafa nsuomu yafa esumu ewiase nyina sinitrase. Free SHS has survived all these difficulties. MPP aban asomu all these difficulties. Enema ya somu no dollar enewiase nyina ma ye ho akiri ni nyina ya affect school fees ne kompo ya making because aban na so timesrawfo abaya ono no wo so a omaye da dun so hwe asante mantem adun so it affected us. That demonstrations demonstrations abaya ono ba so a 4 years dun so ne edam close to a WhatsApp market ne gugu ye don't for my adwuma say magazine has a munyina adwuma say 4 years sentimentum ye because dwedie ne di twa yefunuma sentimentum dwedie ne di twa yefunuma dum so 4 years I say obi adwedie sabre na Russia Ukraine war mayo na COVID mayo ni ehun problems biao but papa ibe ka kire say yesi kasam no yahwe amana kadompe obeka kire say so enyina mu kane a ye pese ye enjoy stable electricity a ye mo ya boso oni ntua sika ne bi nka ho ene papa ya na so osabepe omampani edi mesra santeman abeyanto ebia na bibinti wadi yaw ebia obi kwa na aka nsem ya kiro but for woni to enhihye ya ba ma ye ma enya so mfa so ene hwe mpomuden amazing performance hospitals hwe agenda 111 no kwase no say 114 hospitals na ebra 3 ni beka ho no ne atodi awie tini ntimi mfa nkwa agenda 111 na ka ntimi mfa nkwa agenda 114 na ka ho no ma Ashanti region kwa no yenya 20 yes 20 hospitals ni nyina ye 70 to 80% complete me here no free mo a enu president abepa brand new fresh hospital sabronu suame die atwuma die ana drobonso die aka bako 5 eno man kura ma wie deda maso kwanta die no kama me see NDC in chair hospital omo say omo baya omo sima asantema na me tese na regional minister ka say obetu na adwuma kra to line so omo ka mi chair yen ya dwa asantema ho one district one factory ona ma kan bana track no wo say reader steel factory na wa hai o trebu akwa abo say enyom bebi omo ye juice na wo ho no mi enne mani ageda ko farm say nim ne tete Dako farms 80 mekache se nkenya one district one factory ngi huye ene yasa so mubim ukonsuta one district one factory wo ene nanka wo wura santema pa de pa su ba ko pa na yakwan you don't hear it again adentia sanse isi aban ni aba ho achede ne nso ne ni age ene okokwa abre for kados ene de nyame no nukuri ni akwan na isi na mo de broye astrotefa no musu ho kwabru wese ne ya bepa bi hunto mamo first nanka wo ko boase nanka wontimi wadu anwan kwanta wontimi to aso nko ayi so okofa bekwai owuram fo me na okofa adanse aso kwa ho na owuram akofa tutuka now even wadu oboase kwa nanka wo to aso akọ dunkwa no horrible na zia hwejachi kwai me bokro estate e betra hot na me wo South Africa. Eli, the family mo onum Eli. If you any nya egu. Ene he Kenya se kwan. Ni esusa. We Kenya se kwan. Akwan a yeji
was and Chibisha as and so what some bonabaso. Mona near Cohon, share a choir linky as antimantem to Bono. Shall choir man crasso coin. Yeah. Would you trade Jama? Sakwe, you saw near TCSA contracted your friend Casajan. And I. And one on CC Bianco attaching Nana. Attaching Nana. Miss CC Bianco should be and a share. A choir. Nasi Shebuakwa fe. Aye. Watratano swa fire santo ne kohwe buakwa ne faaye. Etimes santima. Yen tuoba no massive anopa. Ye sorry ya obi bia fro wo fa se wo nananom ramfiefie mu kwatwe nkofu obi bia. Yen tuoba no ma omonkofo ye mu siomo. Misre. Abatu ye hu hia me yi. Timukoba bia ne kura me. Yewura Muhammadu Bawumia oye number 1 on the ballot. Number 1. E pacho ko ye tip ballot paper ima. Wa hwe chiri se yisi stamp esi chiri kama. Okwoche ballot ruma on say why ni say die team. Baby a osono ne wo no. Ho na hwe. Baby osono ye da number 1. Me hwe baby abiem. Bon say Yewura Bawumia nim kama. Omomo so nyona ne ho fe. Nanim kama nanim da ho. Nanim da ho kama. Then you doubt to say, "Hey, maybe I'm not sure." Oh yeah, no doubt. Come. What's our so see everyone in chain? Come. Now do say what done? Say now they see we are me say what book the team say. And son will boat so. At the contest of Queen say ya. Ebia baby I don't say team you know. I quote team baby fufro. Near say now no a dear friend rejected ballot. So what waban yanking kanyanka edi nya. Misre afi no bia se ballot bia na miri wie no miso yeah Yewura John Ajekum Kufuor dodo do no pao Ghana man do no na Asante man so ye do no mate se Yewura Mahama eba eye Asante man tema be campaign na no osoma na kura Yewura Kufuor ono na impomuden omiehu se impomuden enye kofie kowu on na di NHI bae ono na de metro mass e bae be revive your public transport system ono na fango nyina omienya fango in commercial quantities si e kase ye free kurubi oil producing country se ye tu fango a Yewura Kufuor ono na pagya ye free hepic Omanya na se ohia buburo ya adudu ye ohia no die pagya e free ehonom EDBP middle income status oji abodin e owiase odnya global prices bebre na makwa awo a no mu free ene mo ye akese na wasoma wakora adela dem so onku TV so akoya kodi di president Kufuor atem say president Kufuor bone enti na ene wote hwe uchemu musu sam say wakai wie na ba ko bi friend sam ohun to ne de sebi kwasi asem kwa ne kwasi asem jimie kasa ba satantantan na we ye penny former president your senior colleague I can never me can be say emfa President Mahama, former president who paying. Nempo be ka krampo na me kra na me. Never asam ya some tantai say niaka. Unka ho hwe sebe. Asante mo ya do ne pa. Ene wo so ba. Na no sana. Wo se ha de, wo ye bibia ma ya ni so gold kra tata form krampo ya ni so. Ene wo so ba say. Na no ade me ya pa. You see, NDC must be punished. And Afrafranto must also be punished. Right? So Bibeka said to former president Kufuor, then you rala. Bibeka said to the power, then you rala. I said, men okay. Ono, Osno Kokroko, and Uhurijanich, na 96 in Kokoko Poman Penny. Ana Ghana for so brain dree. Osno Kokroko ya no say Uhurijanich beam.
and the year 2000 or the koye no dinkunim osuru kokrokoi and was said then achieve in the year 2004 o said dinkunim emu o ma wo openi alan eko US eko represent Ghana now your ambassador emu o ma be minister in charge of trade and na jumadi ba kwa na dana kuma so pa na fe ni PSI obekaya presidential special and also now that no ne Ewuraland utimi nya papa kasetia adentia ono ne party na odomo na na busuakuo na e ma ne be president no ne all kan say ne kandini no onimu no oya brantia odi ne huni oya brantia o GDC ye di 2 minutes ne nsa obetimi ayo na ene bebi awiasese iko ene abefo mfidijuma ene sa ne ma ne de ohuni sa okan wa akabɔ ne mahene o mahene kenye kemam ka bia mo ne o penini kan semo ya o kan semo ni na Ewuraland timi ko ka se enkra na omudidi na temu no omudika adaya o penini na akofa ba what niaka Asante man, let's rise up for our own. Yen share Rakufu any munyam. Yen share MPP any munyam. MPP abaya a DNHI baya ne your hospital free. Now buy Korean as hard free as such as Saba and then your massacre school free. Moya. To mine, Mess Asante man, yen twabad big, massive. Now bawi, be cashing your mini munyam. MPP adinkunim and Omanhene me kashe nyame ni munyam MPP will have not less than 150 seats in parliament. We are going to have a clear majority in parliament and we will have a clear mind to prosecute agenda papa for Ghana for all right first time your two abaniwia one touch victory for Yura Muhammadu Bawumia. He's going to make history. Yura Muhammadu Bawumia NDC poll omumpo omobe suo omobe serio Yewura Muhammadu Bawumia be president na anybody should dare so there to tasem ne basabasa yo ebe ba about 23 Asante mantemu a me so obi pa the on try ye beto yaba in peace asumdwe be ya adwuma ye be hwe agu honom ye be kenkan Yewura Bawumia be dinkunim no Ghana will move forward be BNC. Thank you very much. The name is Nana Boakye, Nana B. Doctor. Mayor Sompa. We are near to us. Sam, now what to say? You see, you're refusing to grow. You keep getting younger by the day. Just but a number. Now, say now more do. But who's also at Tremo Fefe? What's that? I said, Nana B number 2 before. There's a member foot with the one for Doctor Bob to say. Yeah, doctor didn't come on, bra. You share a scientific and then St. Paul. We are now Minister Motuaso. Now, I have sentiment temper and Ghana almost Sempa. I'm on the air bray. Doc, Bibi Aboko there. Okay, Mammy Tiano pay. And faster than what you do. Now, you'll find just some more share. And answer with tears from pa and last week now you didn't come far diabetes and another case neno a better na yama complications kakra ewo yare no ehon sakaba so bi enya diabetes so that's yare no bi na se nani anko ho se obetwiti yare no nani anko ho se obenom aduro nani anko ho se obehwe ama na aba fam a den na betumi e de abre nipa no and I say, a day I want to be me, I any panel. The and ebe by me kakra na church so obi bia wo tie me a saa how be also what diabetes area na pressure area na de aka bia no na offer 0277 001234 0277 001234 0277 001234. My main share as you know, me can say, so be na who said the Junso Dawson, so come in tentem, and so Tibebre, when I'm not a or a bear man, whom you know, I say, so about you say, Nemu, I ha or ban team, you know, no assassin, alopecia, or numana tina 82, and you know, a boo, whom you might ha.
so come in tentel na audio so bebre na come no to see na won dia na ho e wo so no ohunu se wanya ya de friends of diabetes no ebi because last week say emfa ho no nsu a obi enom no in a day na sa anadwo so okoda na osore bro mprensa adwonso a ohunu so ya de na e ka wasom no ebi e yaba na e kwa fa so hu se obi anya diabetes enya no say sabi obi ba dwonso no no ade nsa bu maka we say dwonso no mu eda the video ho no ma ya de check I friends the glucometer ya de hwe na anopa wo di ye no koda no anwumre duani a wo di ye na wo di adama ade achi no so anopa yi ya check sugar no na say between 6.1 na say normal e bro 6.1 na ya de na ka na bi e ho no and as wo di wie 30 minutes e ko no ya check sugar no na say e bro 10.1 na so wanya diabetes no ebi sa kwan so na fa ye hwe ehu se obi anya bi ti se obi adwunso na okwa ba hwese ntatia fun ho anase obi adwunso no no ka hwese achichi odwunso no mu de enye ekwan ya fa so ehu se obi anya ebinim no na de here last week pa say ye hwe nioma obi nya ade no bi na se wan twiti o ye be ma oba wa no maduru a enema betimi de be gyan padua no so eno enti na no pa yi ye share okay your telephone Oma yani your be friends optic nerves or yanim. Okay. I de emoja and oxygen and nutrients and brain you know. Okay. I'm a little who na de. Obinya diabetes na se wan no maduro and control sugar na air dose won emoja ni mu no na e block sa optic nerves no. Enti no bo had my diabetes a friend. Okay. There chance with blood vision. I dey work say who ni. Which one man? Yes, a ben pass who ni. It's a in between. Obi a first to can Bible afi Bible na entuane nyina say aye bebre that is one of one control it means that the balance e che no na afi mo say nerves no ewu no na bi asase to fa woni no so e say wonya cataract ete asase e ba pressure baso na masade no e ba du ba bi a e block you know the edu hu ade no na afi ama ani no e fra no no fi wono ma say bema e wo na say or diabetes na one control and I'm saying reaction no emoja na coffee be man na menya reaction for sex no essentially e want ni mo a good ntini no and it should be elastic enti no mo go yes let's see ya twum a stretch the jana be assume the normal shape no elasticity economics for no ja hona ka be busa question papa bi na or diabetes na itua ne nyama bebre na timi ye milo pa wo di penti ha kwa penti si jire atwa mu na ne ma na wo matutu kwanto mba mbe hu na msa papa si jire ne yare wanya ne nyama odidi no wanya ya woni befro they said the dog kan no na watu aso na sima ni fra white cane or mo ha mo be so na ba ko si na papa na bibi ekrobi abeto na ya betwi na so clutch so hom de benante ito ya na ba ko kan so hwe papa wo de wonnim yare no ebe ku be ma hwa na na si he ne yare ne wo aga just papa Sompa insem ebi o say obi a wo de timi no fa wo de was the nine crowds wo zuro yare ne hu ora wo ya bi so o ti ya no krepa Sebansa no so ya hwe ni yi a enam say there is a bema titro diabetes my bema Oh my Ghana have service there's a research that says almost 75% of men or more erectile dysfunction panifo no due to diabetes you know so in some who be so was one number dra na mi suma no are onum adro no yes ya adro no so bi wo no ma onum na say ku bema no doc and then because say ade ne ba so onum adro na ya de na so be ku bema no okay and then you kunu kra yes, it was until back go na intimi carry blood to the penis for erection. E ba sa anu anu. Akumbe man. Na no ho no nya adwuma. Wona bo kam. Papa ne mu pa. Ono kra. Se ho fa ho no. E bi siaba. Intimi se se be ya enkofa sa ho no man no. You will know ho no ma any side effect on your manhood. Okay. So ho. Na ye fa no so. Most no mo banya we no. Ayo mo amatwen aye wo mo artificial insulin no. Okay. As always insulin very good. Now every never coming down. The rest will not affect it.
But say offer oral medications are mebo control sugar na. Oman enkofa sexual abia emre. Okay. Ti hono hwe ye. Na the honorable touch here amputation say eba aside accident. Ya dey make twa nipa efiri hono diabetes. Be twa na yes. Say body na e wona ho ode kumkuru. Na ebetumi aye saa je se sugar bia eni ho. Sise no etu amakuru yakase. Ana eyi ahoɔden abɔde ne kumku no fi hɔ ti sade na tiw sa ho mama bi mehwɛ ne deɛ no ɔman banch ɔkɔfo na banch dua etini na ho ana ɔtena fie yɛ ada ɔba yɛ a yɛ dress kuro no manim hɔ no ma na ne kokromoti no ɛyɛ fro ɛyi da fam kokromoti ne na kokromoti no kase no be di yɛ duro ɛtu so yɛ de to so yɛ de cotton ɛbɛ ɛka inanim hɔ no ma na ahini na ɛda hɔ chey ne na 5 no nyinaa atete afi ojise barokwa no nyame na aboa so yatimi ya akontu no sana ke o so yetwa below the knee no but yatimi control ama ne na so 500 ni nyina akọ but ekwo na e wo fo ho no nyame da ma o be da nante you see eze ya dia atete do so mo ahu pa o man na kwa no 3 year me ka de be so no 3 year say e to no 9 e koto otiri ho anka otiri e betwa oti na say yesi bi on man na chi that's all na chi yesi obi ma hu obi dia na chi ase tokro da na chi o hu ne vertebra na nyina wa shata de ba na chi nyina tokro da na chi no enam say kro no etu kosa na ho no ntimi ntwa say ona dia ke twa ye won san ke twa but abeto so sie chi ana edidi ko ne to side and side no so ona nam bi eta ho pa ana yi sana na nyina afi no ana e show vertebra na chi kasa na nyina o hu ne life sie twa ofu no so nipa no obewu do wende na pain na okom and every day you say one so le bi nya one enu bema bacteria emfa ekro because and also enya basa sepsis e be enter the bloodstream no general infection or da ho hui but onya hwe enti ya dia eba ni kwa say ye wo na be yem say ni agya sa na nipa na mo diabetes atana so 20 years yes onum ni no ni ade ba okay very good minimum obi kwa ya manu India and contra 6 as we did also the bia because of say oh you careful with medication no and the what so you exercise all the time also because one aboatwe excellent sinipa unyina wo twe a ahode wo hoda bia unyina wo yakase a at any point in time with my anya stroke and say very good so na bo onyi no otwe ahode metra ho saa so nti yan hwe saa ne ma no yi na me kase kwala no pese yan hwe asichi ade hye kwala no from kwala brim no da bia me ka drink so especially say our family history of diabetes dia pancreas no first of all be o menyi no benya ade no bi and the man of milk and the man be dan nyoma okay man no fa natural fruits so and kan ho ebebo benya enough for metabolism be yie ama yan for how cha bia ama. Thank you doctor. So bibisa wo so a no to na mo no aba yan check him out and go ka Johnson hwe and then you so go and come and tati afu ho e bi kana ofi on that bia no so but na ya de bi wo ho no ba you afidi wo no ma check mu sampa what did abro saint ya de bi wo ho no na do to do ten kuma so and the watch mata chima kwada so ohwima so kwana so no ma so full like cash dem bi wo dum pizza to onya cash dem bi wo no na tano so en fi wo no ma cash dem bi akra for no so mu si wo St. John's mo ko dome amen scientific number 0277 00 1234 0277 00 1234 and 0241 36 73 49 0241 36 73 49 that's allow us for nyankopon and yare safo ampa doc nyamisha no kan okay honorable Sampai the mayor of Kumasi na doc can say we can do so here no o tell the bia menye medicine nye doctor but times no as my own for baby doctor ya na misumita kankan and bisa question bi say omo ye sade no se bia na wadi aduane bia excretion no kra no eye Johnson ama ade no dede no aba Johnson no nti ayi ba ho a na che so nya diabetes ana the best is to seek for medical attention and check right now what to say
Nyame na dum ya bia boko mission ho fair da dem hu ana da billboard kase so na ko preach nyame dwuma ya o me pa mo motivate me so me nya iji akra de ohia mpaibo obo mpaye na ma Sam yeni komo mo kwa abato Ghana for koto abayi de obedi anim o she DMB Dr. Mahmoud Baumia signal no wo says we need just a signal no ejina so Ghana ni a na wo tie wo Ghana man nyina ye wo TV so radio di Asante Mantem di enti no onko sinaba ema number 1 di entra yo yaw midase na mami chia wa tifo no mo ehwe yen na o mampani wa Asante mu ha enura yako rounds pa na ebedru ho meka do beye na bedi akire Dr. Mamadou Baumia nyame adum adwumaden a yaye menim se 7 January 2025 obe president of Ghana ne obonichi dom Dr. Matipoku Pempe napo ono so Asante mu ha nyame nhyira won opimso tikoko so nyame man nkwada amen na otwe ekwo na wieye ne nana no wofa ne bibia say Ajuma Pempe the first office shares by 100 years Penfo be boy so she is president Mezwatini prime minister Ghana ye president Penfo wo mama hu omo ye NDC for do BNC ho supporters no kura ma ho ade Musa Batwa mo bia kransi o menim why say ja wo mabopa na edi Asante Mantem ba ko bi Kevin Telebiti TV bi so atema wadi otumfo ne Asante Man no menye sure say Joma Hama so ba region ha to beba ha so di kan kwa ahemfie ebe hia Asante Man pa ye chew pa to Joma Hama be pass Asante Man chew say because akwa na ye ni program Mahama ne Jempoku Ajimai picture na boni studio ho ena o kan o masem ma wo obi a be kan sem bi ofi so aka asmeti NDC bia no o na be ya no ma Joma Hama ti so ba na be dimpanifo so otumfo no matem dia na che say ono Asian provocateur yes me who ka hwe no public statement no condemnation I said then na bi ka ba mrante no am kodidi mampani dada kufatem no hwe statement bia Sami Jamfidi by I was expecting their national chairman or even the flag bearer to come in because President Kufuor ni state channel and yet Sami Jamfina e kanasem ye hia esidun katia and also say Joma Hama odi amaminchia no man nkwada na de oyema Asante Man oyema my Ghana wi ase nyina no the party mpedi for regional minister regional chairman ni nyina no obia nkasa asem adwumaden a ye party for ne ye emre adu this few days and ye mra wo ye polling station executive afa na say so ye polling station executive na ye koto abayi parliamentary candidate ye koto abayi presidential candidate ye koto abayi constituency officers and ye wadwuma afa na adwuma no adru so be ko fiem aka nsem no wo de oni asem bia aka kra na kokokire omo ba bia Dr. Mahmoud Baumia Oda number 1 on the ballot. Na make sure say a da ye to aba meme de be ni na wotwe no obi abepia kwa akoto aba no. Minuanom SDA4 abato e yosomo e kasom ho. If it's a Bible mu nyame ene yi hene. Na nyame yi hina onam nipa so eno yi no. Oyi hene say obeba bedi nanam mu wo wiase. Na ne ni ya ne nsem kan no aso na ni inti se wo ye zi ani ana wo sumbi eye memenda na se memenda ntu nkoto aba kai se wo Bible da wo kan no wo sum na wo kan no nyame na wo sum no no wo to aba ayi akanifo so mbeba abedi animu no e wa se de eye Bible masem efi se hwe o man se be yakoto aba yi enkrofo bi emfata no mo be ye niema truka no be hye mra bi ye mra fun a say o man say osum say bibia na so tranchen na ho say yan kwankoka bi na den na akwa ne yesa no a wafum nyame nti e besre wo mo edu miminda 7th no mimida be na wotwe
obi biara MP waka enkonko to abad Ghana sem na meka no o question was it Dr. Mahmoud Baumia identity to abama no here enuma MPP aban bae ya ye no eya metrasi na mehwe NDC for ene nkrofo bi omo wonimde no mo ka se oman Ghana ye bae ye sika ede na ede aya na me yesu eya na yaw bibi ya me se nkrofo no either se bibi ha wo mo e wo soro ho ana ya asam foforo bi enam se adie bia ye beye no man no mu no ye sika na hwe nura president bae odikan ko Robonso ekobie district hospital ofiri ho na oba sabro no mu ebebie another district hospital ofiri ho na oba twede so ka twede kwa homa on say if you could be girls first na fena chuma senior high school initial na champion on say champion for video massive o ba if you could be girls sisiano ona ya bo okoye no okwa atwoma hu oba be wie no ne ye na fia ko bi to ko girls school ya bo ko girls school and the school made me wife so okwa atwoma enti ode ya bo aba am this school neighbor no nkom dey ko twede enti ye na champion ko bo just social public community engagement no that time na one then santima sas ni na sefo enti twede secondary school na chese so munya acronym bi ma no enso ngoye di bi ala be ba e wa no ka se ne ye fa ko fidi e bi ko ye no e fa ko se bi ko twede no omo ba no ai sas ne kasra twede no be ba no no de bi no of the call ye call twede e ko bi hospital ba ko ano ene e ba bantama o se emre bi atwam nipa ben wotwe kura ahwire wo monkwa e wo sa stretch Atafua bridge no so yira even me be ye meyoy the first year second year me be me 3 years today and some yakoye excavation so still so no ta that is sababa nipa wu ho inconveniences car asay e kwan na nye ko hwa adwuma yaye no within a year ya no ho no president ko ho ye free ho ne ba ye so amia me from na me free e kwa no manye e ko bie so me this municipal hospital no ano chebia fully furnished hospital facility na man mpanfo na nanom ko mu dura ma bi say adwuma say ni Omanhene in the history of Ghana President Bia Emie Hospital 9 ano at a go da. This is President Kufuado. And MPP. Aban we say. Say ye buy and this year, one more sorry no more cancel the propaganda to Kufuado said that the MPP nya was anti-memono. Omanhene. One more bedi akonya e Ghana. E kwanya one more yi nyina na ye 4,000 kilometers. The whole Ghana, Yen ye babamuno, ye yi 12,000 plus kilometers. A feed the encounter. A fear kwan be no. A santimamunqua 12,000, no, young quay 2,137 kilometers. All the 16 regions. Yes. Into they divided 12,000 by 16. Never the nyaye, never quantum of work I in a santimam. Ejuma no ebi de gusu a yen kan ye kwabere akwan a ye ho adwuma sesei amanse pachi no mekọ anto akroma kwan ye ho adwuma sesei wokọ sekire akwan ye ni sesei ko asante achim akwan ye ni sesei Kumasi roads a ye ni sesei mentem ho akwan ye ni nyina sesei awie enka ho wo ba schools answer me na me kira de na me wo Anglican Senior High School after na mkoye mayor if 2017 eba so school if 2017 eba pim 2021 me free ho adwuma ye no dormitory block science labs and na no ayerua Dr. Luchum e kire nyemo ye no oyi class de ni bi
Kowe modern science laboratories na yede aba hono. Na wo kan schools wo Ghana secondary schools 700 plus no. Emu about 300 ne wasantimem. Almost half. Almost half. Yes. Schools ne wasantimem. Yes. No case free SHS no Asante region Kwalano 5.something million no. Almost about 2 million na. More than that because so we had 700 plus. Not 200, almost 300 of the schools, and the Asante into facilities they provide here. Resources alcohol and Kurana benefit, not santimen kwano out of the 100%, your number 30 something percent. Which means say yayepi by yenara. Yenya kwenya ni etimi aye, enye school akwenya ni aye, enye school akwenya. Now hospitals Americans Dear buy na president for starting this for ntimi anwie. Now interestingly, that is for no do manum kasa bebre no. Wonu so mo nye project ba kumpo enwie wa santima mu da. There's so much touted kejetia wo manwie. Kejetia ye ne bewie ye, so mo wie ya den no manche. Oh okay. Kejetia wo mo chain, wo mo occupy 2019, 3 years after the exit of NDC. Let anyone. Na yam ya said no na kwachi fotu e wo ha na mini ha. Let Muhammad no mu metra ha. No ntimi kanchire asantiman se kaje to ntimi wie ya. Not one project. The whole of 8 years. Not a single project. Obasa schools they have 6 bed classroom block need 12 classroom. Oh, and no dia me be ye mayor. Are you talking about major projects? I am Kragro. Me be ye mayor 3 years ni. Sir, modern sanitation facilities, 18 unit WCs, washrooms, changing rooms, marijuana, ebu and sab, ebu and bekwa nyina, matimia boy through World Bank, you see 25 across Kumasi. Oh, okay. Masi 12 unit classrooms, 6 units bed 7, plus 3 units bed 3. Okay. Including there me buy na ya abandon that mama ma complete. Okay. Nti anu enka there ya kan ho. Okay. Attracts be munu mo twe idea ball adwuma any containers be 1000 idea ball adwuma no enu ye mfa nka ho. Okay. Nti ye mfa no to nchen. Eye project ye wie kura no wom me ya me wie a yen MPP ansa no afu ye wie a fan bubum baby on be charge on phones ne on iPads na to phone nyina every school block am boa me aye bia no sa ne mane bi bom e wi an masade nkonwa gum emfa nkonwa ngum aye man occupy and that is what came me yeah tikejetia NDC anwi o manwe enti o mo keka sa nsem nyina ne agya wo mo sa but ye ka de ye nyina na chi no ade ba ko a Mami said Dr. Bawumia be win election, he said. Former President Mahama, on the NDC for. Yaw, one more metra fidye so, internet TV so, engine platform so, enkwa so dem monko mosque, enkwa baby antimi nkwa kire ye kwan on befa so aye bibi da. Yesi dollar no kotro e no kre. Oman bia the currency any international when you say effect no Oman bia we trade with the dollar, with the pound sterling, with the euro when you say issue no you say amanya wo munya say issues no ye man be mienu Russia and China because one more rebels no am use to Russia no any who are no use to China no ye one commodity market no one price no one deal one no ye bibia the currency one use no Ghana we don't do that. In every country, Britain, euro no any dollar no even the US itself many depreciation about the dollar strength to some international commodity currencies. Okay. Inti ewo hosa nemom kire yen die because me betra ha na me run it down how nyina na me soro kwa me nya hwe
o kwasi mensa ya wo makom diomo anopa wanidi awia ni di anwme wanidi na watwe onidi da na me soro kwa ma solve asam na ma ba me ba na nkam ka cho say yawe wo soro anopa famfikyire hanom mango bi esi ho ebre pa ntu bekọ na tie gu ase soro anopa ahomachi no nan na di kan kọ ho na kọ tisa mangoes no na fa bra fie wo hohoro ho mankora no a anopa wo betimi adibi enu awia no wo betimi akọ baade wo mra no wo di banchi beba no abenu ama wo ma no enu ne asi nyansa wom na me kire wo ma no se komadi wo mu no say. And that is exactly the bold solutions that Dr. Mamadou Bawumia eka ho asem. If you say, o say yes, your dollar no ahode ne ko. E ko tru chen yesidi no. Na me ba enema bi esi e kwan me de me say ne me ye no. Ba ko ne say o say companies akese bebre. Wo mu asisa your dollar no in millions. E repatriate ko mu krom. Me person me bo company bia. Okay. So Obama mkwan dia let me aside company be say MTN, multinationals, Telecel, Anglo Gold, and then asifo one operations nyina no dollar index nti omu badwuma bia wo ha do wo koto data uto bibia cedis ni nasifo no bottom line is sika mbenya bia no omu de cost South Africa ni baby omu kono omu sisa $1 nti o see say MTN $500 million ena ode bekọ a yesika akọ no a ewo bebre no yam fatika kokọ no quantum of $500 million no yam fa ma no na yanyi ni cedi yam fa cedi no engo Bank of Ghana na onfa gold no enko ode kwa a on the international market okokoton Switzerland okoton himfa bebe okoton no agine dollar effect no emma yeso nti yenua no wokejetia no a oko China the oko Dubai no here dollar no $500 million no pressure no emma so nti ebema competition no aba form nti there na hoden of cedi no ebe cost ebeba dollar no ati aba form what is your mama tu aka we say bi da ebiem o si Ghana ha kamia kwa say ndema bebre yakra nti policy ba ko ne say buy Ghana first a buying purchases bia a buying procurement a dia buying person to bia no say yen sem kunwa ene ye to for your offices na say be kra ni China e see edikan di aniba Ghana hanom nim mo company bia dem no ba fo ba ko dey busy otimi kan hwa na sapon the company bia be ka sa den ma mo ni di omo ye nkunwa wa ha no no ya turn half o sidim into the pressure. And this is pragmatic. Job adwuma ye ba ban if 2017 ebe pemene ya fa nipa over 2 million. The data is there. Record no e wo ho we anye champagne e na fi chichuere abetena kumase e na abetena studio ha na America. Wo kọ aban mu wo pe employment ministry baby abeko bia wo pe data no a ye de be ma ye be kire ha o see e how mayen we say mabunu no ne nkrofo dodo no anya adwuma nya no enti di e kwan na se fa so enema mienu miensa edikan o see ne abefu kwan ene wiase ko the fourth industrial era computer. When you say an aeroplane, it means taking a level, not the autopilot. Or no mo studio mo way. A third of you between say, hey, now when the timid traffic dear home, no back, don't cry matching. Yes, a boy, you sad, on the asphalt, autoplay or Shishanyum no akoda. No, machine. Inti a drum ra, viasi baby econo, as see a copy. Into I said did the digital world, digitalization, and no any echo. Into I see a better any mabnu be 1 million. Me ba penny no na ajmai. Or your IT expert. Or
university back on a year of IT, head of IT, or more you social media now, head a brand a young guy. Madam for back or Atlanta, Georgia. Neba a year Juma with a multinational big multi-billion pharmaceutical company war India. Akrani ni Mumbai ne Delhi or Atlanta. And so on. Be any laptop. Not in them. Not or the year Juma. But some me phone we say iPhone we say Akrano. Young boy 21 to 22 years and a toucher me US. Sika or Gino Bosumiano. One money company no a man no out the mama or more Indiano. One more office work, Georgia and Atlanta, North Carolina, Charlotte, North Carolina. One so uncle. What's the idea? Apart from sending supervisor, be who so office here, Jumano. I did be here and one laptop so to beat me at Tran, the fear ho aye. Dr. Mamadou Baumia. Or sits anti-tieno. Any family man. And I'm sentino, so share your education policy now. And ne emphasis nipa equal STEM education. And robotics. Engineering. Girls school ya boga Libya boga koi ya bo ama. Ofiakobi. Unto omo aerobotics no. Omo ye ya. Omo airplane na. Omo timi to control no. Drones. Then Kwalabi as a obuasi, or my dialysis. Dialysis, and up some crime no group back, so I smart ballot box. Smart ballot box. Ballot box, no, just say, Uwe my betcha. Me and Misuku, the best school in Ghana. Augustine's. Oh, go there. Just so, dear Yaye. Premper for could echo winning world award. So, yeah. Inti, gen training Corano. Was Amreno. Onye school no. Na o ni onye afena oba Omanhene ho se Omanhene na mpe oni adwumawura mpe baby ma me nche ma me metra front desk na obi ba me ntro ni din ni details. Onye no obo bibi ono adre sabeye. Concentration a TVET education. Hwe wo cross street ya. School na ha no. Kwa hwe adwuma ya no ho. Na say omo ye obi ka ma ye hu diri yen. Me say ba obi KTI for no. Omo ye straight in spray me guys because on. E bisa omo no. Na wow. Wo mutimi ye we enam infidia aban we dia ma won. Now you see across some and Kwalano per TVET in the chain. The traditional one no. Minua. Afu ye see TVET cry a hot to chain. Majiba no free mo ne bag girl me net here. Or see or no obey fashion. Inti ni suku a all no. Me see BC or bachelor this year, next year no. Or beko TVET education. Or we are technical university. Onye no. Na owaninsa adwuma no. No what the requisite scholarly certification. Or Poma dear mama or charge or the certificate they charge. And no, yet one factor. Inti a human asem no, baby one no. Even mining. Said the basic control no, a be modernize it. Na ensay environment no. Said the ne a costume. Na dim fatso a bebre. Na be sustainable. Modernizing agriculture and also your energy sector. We solar initial cost no boarding power, but we are a free corner every chain source of energy in Ghana. Ha, if we are bossa Sunday, yeah, watching and opponents here a born on the acquire so by not 10 o'clock a call first service by a banner any money now. It is share the energy, the panels now, and the air store, a benya near their power electricity. Into way a young share any other more. And Oka Soleil. Because the vice president spoke about
solar powered outboard motor. One call a minute. I fired for no. I test run. I'm a who video. And I was like, my who video no. Premix didn't talk about baby in Hano. Just with this solar powered no. Of I any be no over top petrol saying. Premix home. Unya you know with your battery. And one every day we are jinaswa. Now to Punutu Kran, no bet me a charge. I say we are unable. Oh, into when ne asempano. And no nunchain. A dear critical. Pa Ghana for your fee. A credibility and integrity. Okay. Omanhene. Oh, papa. Oh, nianum. Me sure say, Odneja die jar. For asem kamisro. The example keke. Fan koma sebi kwasia owomumu. Obehwe die na nida form. Yesi hina. The otifo no say otumfo ti hoyi. Onim say odi ahini ni yie pa. Yentunu mfira de so. Se nyame to ne nsa frɛ no a obi bedi na de. Ba me wo gidie pa nso se oti ho sisi no odwene ho se daachi bi mini ho a wan ne bedi ma de. Adenti no odwene sa because ejapade bi no a odi ato honom no eni se obi ba no bese no. Yewo nipakuo bi andisifo a John Mahama ne di o mani. Ejapade bia menne wo se bia yemre ebetu yen ya enki ye call more than baby yedre eye free education enkrofo isi wo mu betwam wo kam se ankasa ba Omanhene hwe me banan be kan se na wo yiri de bia ye nkwan na enkyina twam na de na ni makokura dɔɔso saa na hwe okoye ko bi de apro no de be ye nkwan no da bia wo ka oba na dua ne ye ho asem a wo pese o kire me se me yiri no oduma dua ne ye ne gya no. It makes sense. Education ayakan every single day wo munya ho asem ka hwe na no dom de bebo mu se yakofa emu a apro e de amankura no edi wo school wa branya no kure se na no hu Food and Drugs Authority for a report. Almost me be say question be work station back say wo mo nkire me school back a abofra back akọ hospital near proof say okodi mu say na oyare enti say onyan krofo say na wo ajapade bi a wo di bejo mo Ghana man asantiman mo man ya nina ho me bre pansa na me wi secondary school me say me was secondary school na imafo Yama kwan omko vacation classes no na meton ahwede na meton meat pie wo Cape Coast abonten mi papa nua ba ko no wa America you only meat pie mu pa o oh ahwede kokwa abre body abre kokko me ko ton ansan mako school obi mi papa nua kuma no wo US Peter wa free me am fan currency ye and no bag Ghana and no betua me fees form 4 form 5 bo mu na mam tim we form 5 na free education me ti ma me ma no the example say we the mre we kura am the kana wi a eye hwe abrantie bi boy bi na me kire na de wo class no C4 science class so there say na akwantu nim etobia na wotwe miensa na unhu no no say teacher ni bi o ye serious the student ma we ye wow now here so brilliant so I am bisa kwa so bi antimi nkire ti da ko ye kwa class no aba ena nka je nse ye ko breaker omra na so me ni bi mo nom ne Curtis nom ye entra staff room amu shechiro ekire ho ye wodua bi Curtis blow and you hand tra no buy yaw mi wie no na afi mi na mi su Quranic kind of story na me ni bi mo nom
ɛna na afei ne yɛ mani sika de survive sɛ wagye adɔpaa wɔ safi koku adɔpaa nti ɔkɔ hɔ ɛkɔdɔ no anya bi de abetua ne school fees na ɔde bi atɔ aduane adi cars menim baabi ɔwɔ sesei aberante baako Mr. Kokroni no Mr. Kokro senior house master friend bi sansa asema make am boa owura sukuu num atare sebi basa bi a hye no ne chal water polythene bag ena Kokro bi san say na wo firi here wo do hu say oti wa pass ya fan cars chal water ne atare bi any polythene bag or backers ya gene resource. Who hear me? Cha 11111. One international school. A Krabiasi school. What? Inti akwaya be mo be waste. Ene so no mo. Kokroman be bi try e na me bi mo nom group no kakra creative and fisa e na me no ka say or your medical doctor was rich. that boy. Yes. Now he's been so grateful to me. Says I'm no American. Na free SHS so Come on. and Kayen Hayam. Kebia, Mrs. Cano, me ye no. Kebia, with the abdomen for a year. Enti ni pim and na me no ka say so did this year admissions come one and mofra over 6 million and a benefit from that policy. Na kajetia may be ye analysis be. Na I'm so wow. Bombing sema wom. Wunim. Ba ko se yemfa nkura 10 million no. 6 million no. Nyemfa ne se afibia aban ba wom ho ka 1,000. 6 million years saying. It's 6 billion Ghana. Or say hospital do saying, a kind do saying, and a school do saying intimacy. And this how what ho, say what can cry ye, and I ye wa bra bambeya, what's in for so be saying, when ya. And see, you pa would dear Japadian bejano, a you beer or come Bible, mood on in Bible, or by the cell phone. Tama ni papa no moye adwuma no so no sena nkokwa asa na ye ne de onko ho oba no beka che ne papa so nche japade mfa ne de ma no ogi ne de no de hwi mu na 24 hours disco no namase na jim ko disco ko strip clubs no ginamu vis classes kan nyina onim wa mprako enuane ase na fe no die o san bae no na ni nuano a na oti ne papa nche oni na ye ajapade no na otimi akikire ajapade no ma ayeye mo papa no efiri ma hwa no de beja no ni nuano enu nti Dr. Mahmoud Balmuya ono ne ka ho oni Dr. Naponum ene ka ho ena japade kesia MPP aban edi amagana no onu ne betimi ahweso. One, another thing about integrity, credibility. Nukredie Omanhene studio ha wotie console wotie chiri wo ma ya invite o ma ba programs ebe kasa no enye wo brofo a wonim ka wano atie ntira enye nuntira. Apart from wonim die no ye hwe bibi ewo mu Pepe ye obi se akwa bi timi preachi o preachi o nsu pevi dodo obi na kan yo nti ni preach ni nyina achi o pevi dodo no asay o de asay asem no enu nti obi abedi yanim so mampani no e wo say ye hwe character no ni su ne de ka asem ne de asem ni ja no hwe of all the 12 no me 13 na ma me akua donko afirim say ya wada ye kwa no 1 week kwa jecha ya busia enhedin
Sammy no akọ assembly Oh. Tamani awa fija. Assembly woman. This is 93.1 FM. Yakọ assembly na. Sa assembly wo ha e so kan brofo. On to satan nan brofo yi ho de. We chira ho dodo. This is Sompa 93.1 FM. Adan wo ko na ate brofo. Odne de akọ. Nipa 12 na aka no. Wodu omo wo sa wo mo line a. Hwe me. Ya me politics na too cheap. Some of the candidates see a year adwuma yie and a security agency nke bi kura wo court nke bi dem. Omo background, shady backgrounds. Now wo hwe nipa 12 ni nyina no a they are standing tall about credibility. Dr. Mamadou Bawumia. For 16 years, on another Danko for that Nancy in opposition and in government. For 8 years, a better baby or what access. Say o mine ejapade obetim di ne sabo. So on financial mumu a obetum ye kuntunati ade kana nani nipa foforo aye bibi. Okay. Omanhene. One mo started di atem e kan sem bebre no what is say obi atimi apagya ne nsa tia baako atimi di akire Dr. Mamadou Bawumia to say oye corrupted. What be that? Obi antimi 8 years ni. John Mahama. And you know na studio BBC interview. I want to be saying, say, Mr. President, have you received bribe before? Or besides, me as a pest, as a human being. Na say besides be a studio higher. Until you see from near Kotoko Ham Pontini, you are no wono. You bet you could be so busy corrupt and I when you're corrupt. Who bet me? What the young son Kotoko? Nantia no need you know ya womuku and uncle be say, John Barco say, hey, Papa Jan, we are corrupt and I am corrupt. Nipada Sani. Your evidence, you can't say what could you car bribe. Now, the young Yanni say, Saka no crano, and you can't be a boys, guys, you touch them boys, guys. Evidence clear if you besides, so we G, what the man or mine, meanwhile, what G so, and I demand my Nippon contract. Airbus, any government official one. One say special prosecutor say only the untimi emfa say wajisika na emum onim so na government official one. And then in France, UK, and the US. Court akese big investigative organizations. One documents say only government official one. Tainted with corruption. Eto si biem. 2012, he nearly lost an election. A court, Supreme Court say we're winning. Okay. 2016, we lose election. And yes, we lose election. We lose with about 1 million vote difference. Yeah, by 2020, what's up by BM? What's up lose with over 600,000 vote difference. When him say nipa no any difference that margin about Ghana from 1992 JJ Rawlings 92-96 if you have been see that nti a chira will say Ghana for crano a verdict of incompetence corruption in that for no so we need credibility no wama pass on you wama can amount imprenu. Enti yahwe again hwe okogyina manone covid bae onu kura no akwa manone na hoka oh enyeme bae no asɛ wiase pa anya effect wo yeso pa oba Ghana oti aman a yebuo no akufu ado amamu no wa mu ne yie nipa bia ne ketrema eyenta oso anya magician no ama jobs ene de oso be ma jobs nipa bia ne ketrema yenta no oti so wo once wo ne ketrema yenta emu apa mienu ba ko de war poison na ba ko ahusu enti wo ka no ahu se wo ho a obeti se bibia bo pe na wo ye nyunyunyunu
the tongue of the serpent. The big coon says here. Into bia or your flip flopper. Mrs. Ghana ha a yamanonia. I'm telling you, your mama go 10% cry. Because I do muchi a flip flopper. Or be on your consistent. Or be a not doing to in the P. Now we are driver and what you soup here. Not me do my coach and came. Now do some run about as I am for bunkum and I'm in Fanifa. No cofa bunkum de akosia, working attraction but no coquina. Somebody, mammy, flopper, inconsistent person, a person who cannot take a decision, a corrupt person. These are all traits, factors. You consider now. Would you, Dr. Mama Dubomia, a Denisiho, now besides our questions here, Nina or score 100%, 100%. Baba on change some pioneer mayor of Kumasi and to train Komo. Aha, Makacho say election house, a free summary Kuyano, Yenemo Bajo train Komo, na Amanyo phone be babe common some Ade Akye. Ya Daniel one bar for a Jatondi, ye buy a better so. You got. Mahoma dia make am for Jabin Rural Bank PLC and Amedema wo. Jabin Rural Bank PLC. Yeye savings account, current account, dachenti account, shares, microfinance, VIP cash collection services. Sir, eye funeral loans and na church harvest mobile for the na pese beji musika mamu. Eye ne betena prunti musika mamu dia. Eye Jabin Rural Bank PLC and make am for Ediama wo. Yes, I fixed deposit, money transfers, social service and na sika bia we de beto account mu ana ubeyi bia no. Yes, send SMS alert free. Na
the me dekra de say Dwabe Rural Bank PLC ye be a bank ye nya 40 years. Hooray! Na enam ye nwuma pa ene Sompa ya som ye customers nunti. Chamber of Commerce admire wo kese bia eye best rural bank of the year 2023. Dwabe Rural Bank PLC yen head office ewo Asante Dwabe. Yen branches ni bi ewo Ejoso, Bonre, Abuaso, Dwabe, Pankrono, Onwe, Roman Hill, Magazine Road, Sipetimpo, Fumesa, any addition. Fryer 02714093340 and 05797927112. Dwabe Rural Bank PLC. We are the best. Ghana for a brabia do say a toa baby. President Kufuor say one toa obi beto man. Say we try nye ye na nipa na won kwato no kwato aba wompa. And ye na obedi arewo saa emfie nnan. Wo no de okunu se ba bia Ghana adri. Obi oje ni di so obetim di yakoye nim eye ne doba Dr. Mahmudu Bawumia. Tie President Kufuor. Obi also want to plan and the message no say one to obi beto. Na ne be ya no say wa wo gidie bia so nka de hwe de to. Na ya binti mento want no bi koto na afebe wiase ne beba no na etia usunsum ne wa setra no ade nyina aho na nyumu no gbe want na bebi abanu yes ntime mesrasa kantini mabobi my nipa ba ko maboni waboni di show me dina nachi me ya anu stressa sabe me nim nipa from our council no so ibono ne libia but me mahade no as ba dia bedrede na me hwe na wiase sekro no dia ba munyana sese. Okay, abusiafo yamamo akwaba. Sene munim no na otwi yema party we kwan no abedi nkomo na yetie nanum asem. Nyame yadom akina ofoforo so beba na yetie no ne nsem a woka. Me ne yewra sampam e wo fie hadom. Ami ni dwatia wana memra. Afene kwa wieye sei dia na akoba se wa ye adwuma ni nyina wie no so oji wani kakra. DK Events at the Legacy Night Jumedie no a no da bia no on the 29th of December. Ewo Micklin Hotel no ebaso. Eji se wonye wadwen se bia obeye yi a obetima hye wo date no na wo de ahye ho. Abranti amachi dede eba. Kwabna eba. Oforia Mposa eba. Akosia Japan eba. Kofinti and a Stone Boy. Hey, Bim Nation. Yes, I'm good to squad it easy. A branch amachi de kwabna, Ufurian Ponsa, Akosia Japan, Kofinti. Obese to take it up. A star 713 star 33 star 20 hash. Star 713 star 33 star 20 hash. Bugu. Take it no a regular 300, couple 500. And a VIP 400. And 29th December, Micklin Hotel. For tables and reservation, no afraid. 0550 799 375. 0550 799 375. And 0599 913 555. Robert Lubricanta. Sir engine no ebenya wodin kai tumni kanya kai dwane de engine wa wodin. Lubricant papa no ye Robert. Your OW20, fuel economy 15W40, FW30, SAE50, 20W50. Car who do piano, trotro driver, taxi drivers, no cars akasiye. Munyusu Robert lubricant. Open do support to our friend 059 2350916 059 2350916 and no Dwabe Rural Bank NA. The best rural bank 2023. Yenia savings account, current accounts, Dachinti account, fixed deposit, money transfers, draw microfinance, Mokamu Wabo Nipen Miaba Mobosia, Afe a year nominee wedding in sorry, again, Okasi MFOSika, Yabebadoto. Bomani Shanson 0271 409 0271 409 Asante Dwabe near headquarters. Joseph Mesa Sepe, Roman Hill, Magazine New Road,
Adesheman Sepetim Pom Bonina Boaso Enyina Ubehu ye wo ho Alaska Star ye wo blind curtains and wallpapers who say ye de no inferior ones review quality from US best spread ahodo akese ne nketwa modern TV stands ne backlight ahodo bedside lamps sofa cover your artificial grass carpet PVC floor tiles paper plastic wardrobe ne center mate ahodo wo de ane Alaska Star Enterprise your wadum Prudential Plaza Mrs. Anoche Dino Kasienuma and can tiptoe lane to do opposite MTTD and near Kuba 0256330075 0256330075 Altar of Grace Open aluzinc nato open aluminium circular open IBR ana nadoa hodo e de board danso se open se ye estimate na hu sika obetimi e de aba danso ye plan ma woni bibia especially ba be ye odan na waboso so open se ye re-roofing eno ane Altar of Grace roofing services ye wo sokoban ahonjo kwan no so ye ne Freebie complex din hwe ne mu frɛ 0598255187 0598255187 Dimpa Natural Health can when na ko jewo also ayarehwe no ye wo second floor wala star de chamso Dimpa ye betu also asekra 0245 118434 0246 744 744 St. Andrews ye fan call from SHS 1 to 3 na ya jiwo mo BC results no fabra ne mfa hostel facilities boarding facilities kalano so wasi o mu chapa make am for ma na chese 0244 696911 St. Andrews SHS Global ICM ye 4 weeks online course obehu your airport runabout so pekwan so we a degree holder we a HND diploma na so ye adwuma be emfie numa o qualify ye first aid public administration business law security and risk management, project management, occupational health and safety, logistics and supply chain management, human resource management, over 135 countries and awunya opportunities. So 0209 661 720 0209 661 720 Assist MedPoint Pharmacy Limited Ade Adroya Ba Oba ovulation obey improve ne kama obesa nya regularized menstrual cycle to bunsa and 15 time next month 15 afei period obey bunsa cramps na edu nya no ni nyina be free afei hormones no obenya tenka kama na a boost to libido obema ba uncha obetenka bomodina say ukos pharmacy shop bia wo say obsessed for 0596 607-858. Your anti-malaria tablet and suspension. The dino your friend of Medma tablet and Medma suspension. Suspension the enquala and I'm penning so your tablet. Some patch dear Mr. Emrason, so memo crani asre. Obema jankana wusia bisu edidie. Bomo den say obe send usika a whatever buano ako 0598 559 802 0598 559 802 and 0241 272 990. Edini beba Terawan Media na Blessed Foster and more anwasa din gesha combrief mark ni nyina da o de buy bedo asi. Bayport the adwuma phone to fixed deposit 91 days 182 days and 365 days investment package. Your principal plus and interest guaranteed in full at maturity. Only a dijuma usikano uni hakra. Bank of Ghana Giatum eti Ghana Deposit Protection Scheme ye kaho. Bayport your future now. Call 0244-807-238 0244-807-238 Afe 21st clinic yenya ne say yi sciatica free uswo oto asiatwetwewa. What is the definition for sciatica? The pain from the waist under buttock down to the foot. Sciatica me define man bomodina say e utata ho ne say count to ho. Why we have a stroke now? Your name so there be. Freya was 0540311311 21st clinic 0540311311. Dawood 360 capsules and ointment. Obo modern na se wunya bi enonom now the bi twitwia sasabrono ahotutuo ene me koya me ya me sisi ya me ya ni nyina away. Sashi asanwene so ye wo hoye
oba pressure stroke diabetes ni yarewa wodo nyina ye hwe cancel na krapa eye juso krapa obehu ye ho 0244 886437 Dawood Herbal Hospital 0244 886437 hydrogen rich minerals, calcium, magnesium, potassium, iron. What am I talking about? Kengen and Magic drinking water. In Shobang, and I won't know ma. Utimi Johnson say near me finfru nipedium. Kengen and Magic drinking water. In Shobang, and a antioxidant intino. It's me bora body cells small ball buying Emma body and wrinkle. Now they be all looking fresh. They neutralize the acidity. Now did ya bo ya chill now bo hard burns no in Shobang. Kengen and Magic drinking water. Nutrients and oxygen to your cells no. A boho buying pa. Body temperature, regulating it, or how to leave our kidney function well. A Kengen and Magic drinking water. Say embryo pensupanum there. 8.5 pH. Frewomo, it was 0241 449191. Ghana have a beer, mema direction, not depot. I will no distributor, Aqua Jody. 0241 449191. Kenji na wanwa die ne say bema wa hoden akofom no numbi beba rani pedue ni ma ya adwuma ama wa ye dai wan yiri chen kama 0241 449191 time herbal mixture etridi yade no ekwa ne sa bo modern so obenya bia bobo herbal mixture in capsules so e ma nkomo ho ye den 0244417669 BBC, yeah, we chicken papa. Ubenya bi ato Bantama High Street, Asawase Market, Santazi Roundabout, Poku Trading, SG Mall, Top Eye, Shell Body Junction, full chicken, Thai wings, breast, fillet, gizzard, layers, and a broiler. Chicken papa party, BBC 05444453 05444453. Now we'll call any man, sir. Tony Sack and the soya sene. Emma, your day, birthday, bro. TVs, fridges, freezers, air conditioner, washing machines, gas cookers, microwaves, rice cookers, blenders, kettles, home theaters. Ni nada. Sales kasiye pa. Yati to say who rem ewa SD Karam Quantin Pomo Wesley Matters who sania. Number no 0204 292 424 and 0244 11 92 36. Happy birthday to my lovely husband, Nana Kredu Yadom Kumenin the 4th. Eye Kunahine. Hey, therefore, Yamotrim Kwami watch. Happy birthday, Nana Kunahine, Yamotrim Kwa. Way every Jackie, who can any more friend in Nana Kunahine. Oh, Yadom Kumenin the 4th. Yamotrim Kwa. Afe Jeffrey Opon, Opoku of St. Martin's. The Paul's JHS, Papa, Mrs. Opon, Andriana Pukia, Jari of Grace Baptist School, PK of Sompa TV. Obano no. So was Quado. Mrs. Betty Sharp from Paul, and then Ayawa, Mrs. Oh, Kennedy can come who can he? Municipal Chief Executive of Sokore Mampon, the wife, Mrs. Betty Sharp from Paul. Okay. Yamautrinkwa, beautiful woman. I feel Alexis appear and there water. Ena Obrimpon Kwame Yeboa, Sompa reporter. Happy birthday to you. Elections in Bob Juma Obrimpon. Elvis Osei Cassie. Ne water. Elvis Osei Cassie. Uncle Yaboma so much. Sam. Membre no ason. Me wo the next 8 minutes. And then I will carry a chance and to mine Ghana. Yeah, now me with credibility, no. What can I say, Omanhene? And Che, and now a buying car say, ye ma, ye wafasi, ye nana num yenu anum kuma, wamuvi in nursing school. If you 2020, 21, ye recruit 2 or more. What can I say mandate for kind, including your Mahama? Say elections in Tinampa somehow. Yeah. If you 2012, about 2016, when we were in nursing school, young full beer Juma Ghana under John Mahama. Now, not done go for the Barbe president.
2016 ba and certified 2012 no be fa 2013 2014 2015 2016 asan ye be fa ye dia training for 2017 2018 2019 afi na do 2020 2021 follow so enti backlog na wo ho no eye John Mahama ne create otumi ko gina ba bi ka kire mo say mo nursing students mo nto aba mame na me ba be fa mo djuma on credibility na America no one example am dey man no ye recruit military police migration as for no we see identity ne ye beto aba ye recruitment meanwhile no wo kro no anu apa wo ketrema mu nta say wo be create jobs enti nipa sei o ka asem a ye nyini ni enti ye dia ba emu obi a ye hwe sa ne ma no ansa ne dia ma no Omanhene yo ha MPP aban ma wo za ndisi for ebo wo ma advert bi asem bebi ha so ba be trainee insanu djuma for no ma mo fidie hwe adwuma we ye dada me be ye mayor me ntra mu emi ye trainee ye ema wo mo fidie startup capital any equipment but not 3 times. The last one ye no Kumasi Technical University wo mo ho kese no e ho ne ye no ya ye mprenu e wo RCC Park Sakura Park no so ya ye bi wo Prempeh Assembly Hall ya ye bi wo Jubilee Park we nyina no ye me time nti ade a ye no e meka se wo dia afi na baba abeye for expansion of technical education meka we say no na meka e de akire wiase ne Ghana man nkanka santiman said na na bi kan ye no hwe enkane na kotoko bobola nye wini a said na krom si yede no said ye bia ba for choba for trotro drivers taxi drivers akwa bi kan so ma ekọ gina mu so said the business no si boom ma wo mo no okay sa na MPP ye dim kunima eboa ema businesses ekoso nkankan asantmamu ni the big cities enti se wo peso adwuma koso na bronya ye hyepe ma ode a mentra fie nka se sampan ho ahinti so ka se me ho ahinti a wo de ahinsem wo bebri wukuro e bia enka decision bia se wo take no by wo tombo no one could take a decision enti no obi be kwa could take a different decision among into bia be pie waka mimi de be na watch 7th no no akwa akoto naba yes anhya mobo hwe ehunhunu asem na bindum de nam no enya adwuma wo asantuma mu ha especially yesi bia na emu bi ya wuwu enya adwuma obi obekwa akoto na bia wa ahobambo hwe prosi security agencies wo nyina wo ho ya bebo bia ho ban because ya bebo bia ho ban a make so because me na me chairman of the Metro Security Council me no ka say me fi happy ya was security meeting ene aye kwakwa meeting na hwe say de be ye ntutu ye for abatu a beto December no nti hye no into bia mpie nkonkoto ye ka no yan kai se ye da achia ba ne ekoto no mimi nde be na awotwe no the young crowd can min koto ban makopa adwuma ma obi papa how many people out of the millions of Ghanaians no and ban bi kura ba power wo munya positions how many na refi say decision no mo pass make no a the free education buy no wo e bi kan hwe last week na me go through enema bi na me hwe senka wo beto ankora school uniforms for wo beto ni house dresses wo beto ni Sunday wear wo beto ni then the mom bed sheets wo beto ni sports wear not on the slippers no akotua fees what your admission fees tuition do you continue student no wo betua no termly and semester fee wo ka we say nyina bomu a
nka wofo biara no bia wo hwe akora biara no nka wobetua within 12,000 to 15,000 or 20,000 every semester. 20,000. That's a buying a yikaway a few so. Ubekwa kwese no. And now agenda 111 no ye no ye start ya John Mahama beka kire say emfaso ni so. Edi enro ikwa so ame ene nasefo be the joy nipa ni agi say anye bia no oyare a yemfa ne ntuka mu mfi so Afokuya Jare of Grace Baptist School ye de ne kɔ komfo anochi na mom ye de no ebekɔ so ame honuma amu akwaji ayarahwe no ye sisa hospitals ye obi abeka say mfaso ni so no oba obejai for example President Kufuor na start so full line okono na bridge na asifo nya na ewe na aka akwan no 8 years o mantimi anwie President Kufuor na be wie sa adwuma no ntu decide no kwa akogya no wodi kwa akogya no ene kokofo o matede ene uton koko bag kwa betia to cement 31 bags 2016 na ton koko bag kwa na to cement be 7 bags difference womo okay some difference ewom nti obia nsore waka he wokwa esuru ho Dr. Mahmoud Baumia onu na wo number 1 onu na wo suru ho nom en ha ho nkwase onko se wani esuru ho uwie no so no yempe de besi ne sabamba bin agi parliament abosu de aye ni private as a ni jot na chen botom tamo pe no yibi so anu nom no yempe se be ye ni sa bia mu no nti no woto ama Dr. Mahmoud Baumia no na MPP candidate au ye MP no na no so wo to ama wo nyina da number 1 ye nti so da political party be da 2 3 10 na sefo no MPP de presidential candidate ye Dr. Mahmoud Baumia number 1 ye parliamentary candidate bia so number 1 wo to number 1 ama president no now to number 1 so ama his name is Honorable Sompa, the mayor of Kumasi. Nyame ya domo a echina ye ne yewra ewada konso ofie ha MPP ba no okona ndisi ba obi a born into a kanasem ne ebeto wakoma so no wato aba no se ne esefata entokwasem bi anim abufo bi anim. This is election house here. Have a wonderful day. And then mami enka we Nana Kokudia MPP chairman Council of Elders menshia na nana yenyantie se wahwere ne ho kani na 1 week funeral celebration e wata samanso ya wada ebe Nana Kokudia MPP chairman nyone kokoso hine kokoso na mama na yako kokoso hine ya wada na ojuda ne ho kani no yatinkwem beba bija minim so betinkwam juba kujana pa abusia